ngera ku nkuru zimwe nasomye mu gitabo cyitwa ngo ni amasengesho cyanditswe na Dr. Rice. Yanditse inkuru z'umukobwa umwe. Uwo mukobwa ngo yasabye Imana ngo izomuhereze umufiyanse ukijijwe. Ngo araguma arayititiriza ngo Imana iramwemerera. Iravuga ngo nzaguhereza umufiyanse ukijijwe, ariwe muzashakana. Bukeye ngo hipresent umuhungu ukora muri garage ihariya muri Amerika. Ngo ariko umuhungu ntiyarakijijwe. Ngo umukobwa abaza Imana ngo se w'Imana we, wangiriye ihe nama? Uyu ko ari we waje kandi akaba adakijijwe, kandi naragusabye ngo uzampe umugabo ukijijwe. Ngo Imana iramubwira ngo mwemere kuko wantitirije. Ngo mwemere ngo ariko garanti nguhaye ngo nuko atazafata arakizwa. Uwo mukobwa ngo arabyandika. Abyandika ku nkomanizo z'umutima. Ngo aramwemera, bakora fiançailles, bakora na mariage. Bamaranye umwaka umwe gusa. Ngo uwo muhungu ararwara. Ngo arwaye madamu mujana mu bitaro. Ngo harara amajoro 3 gusa. Ngo arapfa. Amaze gupfa ngo abaganga baza kubwira wa mukobwa, ayo ni amakuru y'inoka atariho ivumbi. Ayo mpamba abwira ni inkuru ni inoka. Muzamureka tuvuga amakuru y'inoka. Tubabwira ibintu bibisi cyane, amakuru mabisi. Mabisi honyihonyi. Amakuru afatika atarayicuka. Ngo amaze gupfa abaganga babwira wa mukobwa ngo umugabo wawe yapfuye. Ngo arababwira ngo nta kibazo, ngo mumpereze amasaha 12. Ngo 12 ngo marane n'umubiri wiwe cyangwa umurambo wiwe. Nyuma y'amasaha 12 ngo muze mu mushingure ndabahanguye. Ngo baramubwira ngo twobimwangira ngo yohahamuka, yohungabana, ngo tumwemerere. Araza gukora iki mu masaha 12 se? Umugabo ko yapfuye. Bari batangiye kuvuga ngo ibizo twigize, ibizo abarokore bigize banajuwa. Uwo mukobwa ngo arapfukama, ngo abwira Imana ngo w'Imana we, ngo kuva mbayeho sindabona umuntu wapfuye wazutse. Ariko gusa kandi singiye kugusaba ngo azuke kuko sindabona wazutse. Ngo ariko ngiye kugusaba ikintu kimwe gusa. Ngo ngiye kukubaza ngo ese ko naherutse utazubesha, ngo none ingeso yo kubesha wayitangiye ryari? Haleluya! Haleluya! Ngo naherutse utazubesha. Igihe dorukana nawe ngo ntiwageze ubesha. Imana ishimwe. Haleluya! Haleluya! Asromelariye. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Aravuga ngo singiye kugusaba ngo umuzuri kuko sindabona wazutse, ariko ndakubaza unsubise. Kandi nihaye amasaha 12. Kandi ayo masaha 12 nutavuga, njewe nawe haracu wambaye. Ndagira ngo nkubaze ngo singeso yo kubesha wayitangiye ryari? Kubesha byatangiye ryari ko naherutse utazubesha? Isaha imwe irashira, iya kabiri irashira, iya gatatu kugeza saa 4, saa 5, saa 6 ngo bigere ku isaha ya 12. Ariyo saha yahaye abaganga. Ngo agiro cyangwa abona umugabo wiwe arahumuye, arareba. Ngo arebe ngo abaza umudamu wiwe ngo saha turi ni hehe. Ngo aramubwira ngo turi kwa muganga. Ngo se byagenze gute? Aramubwira ngo wari wapfuye. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe. Haleluya! Ngo araza ngo abwira abaganga ngo nimuze mudusezerere. Baramubaza ngo se tugusezerere nande? Njewe n'umugabo wanje. Umugabo wawe wapfuye tugusezerere mwembi. Aravuga ngo nimuze murebe izimana yakoze. Haleluya! Haleluya! Nimana itari ubwaba, Nimana nyamana, Nimana itari bayari, Nimana itari nyabingi, Nimana itari nyangamba, Nimana itari nyamurima, Nimana itari dagon. Tremede fuori asroga. Tangulam nakilare fondre. Baragasima. Haleluya. Muzamureka tubwire abantu Imana ikora ibifatika. Yego. Imana itari yashela. Yego. Imana itari dago. Imana itari nyamuririma. Imana itari kimbiri giti. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo turatahana n'umugabo wanje. Baravuga ngo umuntu yabaye ndamudodoye byarangiye. Ngo nimuze tuje kureba. Bashorera narabaganga 8. Ngo bashike mu muryango ngo basanga wa muhungu aricaye. Baravuga ngo usigara inyuma kinge dukizwe nayo twamese. Ni umuzimu ni daimoni turabona umuntu wapfuye wazuse. Uyu ni daimoni dukizwe n'amaguru. Amaze ngo habaho kwirukanka. Barirukanka barashendeka bakaza bavuga ngo usigara inyuma n'ukurwiwe. Uwo daimoni afata bakaza bavuga ngo ni daimoni. Iyo Imana yakoze ibintu
iyo Imana yitamuruye, iyo Imana yagaragaye, abantu bazavuga ngo asa nibyo, abandi ngo sibyo, abandi ngo birasa nabyo, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni ibice 12 n'umurongo wa mbere turangiza umurongo wa kabiri. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye.